We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hey, good people. This is Gesare on NDIZI TV, Osoro. Lakini ase work to work. Hey, nice people. This is Nyagetiara from NDIZI TV. Yeah. Kai, Gesare. Awa kwa reko mwengi. Lakini abantu baminto ndemba tebi musimu no ibwe Christmas. Twagorire binto busabande mbarengereti kwenda kugura. Abande mbarengereti gotomeru busengo rwara ritote baba ibori ababa gotire barenga barengereti gotomeru na abana babo bare ngumbu bare Nairobi bare capital city cia Kenya toko bairesa iga kalie Christmas no bongaini Jena to tebia story gete baitawe story yengi ya Christmas na rieteri tukairimo yani umatere tokaboka bya nyumba utukoregerie kabati tindo chibosi to chisukari tindo chikende pi ngakumi gakina kiabe gake Christmas yake ndoro kuragira kabeke yanga nenda kayanga kane ke Christmas riende kagende kanisa kwa gorete Christmas eri keriende obekeye kagende kanisa nenda amasaba ngiturakore paka tusabe tutebinya saya mbuya muno Yesu iboira kake kanisa nkarwe kanisa nkaya na nkatinyo atikene naende kateba yanga kagenda ndasibono ngende nende ndorengo mungina mama mwabo mama obaba ririmbange te yani bono nde serious ndaite ndirimoke yani ngende pi anko yani ntanya komorora emyaka menge yaitire kuchikorige ririkoriga epoxy risakara gutia yani abugore tyo kubugoririuka yani nkamnyoka kawote anko yake wakonyere Christmas yake yani nkagoka smile yani nkaba wow yani ngashine ngaoka sana ngaikanga tukarosindagera yani nocho bunanda ndagera na ndengire tume bune moli yani konyegera kuka nkonywe sara yani gotume yani ngote feeling abungwarengere tinge Christmas ngera rora lakini wake kenyori ma bona nyasaye na kiaberete lakini bona onchende Christmas yake gento kiamberete narure bwanti yane igari kiango nare ko berororo na chirenga mbugete bona mama agorite binte binene tokwenda torie Christmas ngo ikororo mwana minto mokantebi no maiteniki mama na isukuma korumogondo nara seka baba seka konuria nero mama nero tokori ngateba tingweita ikina nande nchara yanyarete baba nchara ndieta abono kwarure bwanti yawo komotenge tigangenda kandore ngikeraroro akpora kakanye sugumeri gaswaliko ngarosi tokaragira tokeba ne Christmas umete you take it for any other day tokaragira togakora bona basani bane mbaroro barure Nairobi Mata Nairobi. Bantu barre Nairobi na bakorokana. Muna bagotara. Bagacha bono. Bakombori. Inki mwaro simino. Omaito ko chako bangaina na kit ngoro story. Bagachaka. Twakorirwe mboli. Twakorirwe chingoko. Twakorirwe useniki. Chi juice chindo tamanyeti. Ayoko igukoruga ngasaba. Asaba. Inchenga bangaina. Ntwanya nyetwa. Ngoko ntwanya nyetwa. Ni aseli ne goro Esuguma. Yako na sukuma gasie common ngakira ngokora yana ndinga chako bakwana ngabate yeke rokori ngoko usengo beke rudo no ni sukuma se mama na wira simange gento kyagiri ni ne sukuma bagakira bone gento ndabatebye abantu ban our good supporting members of NDIZI TV gento ndabatebye teriko bwati ningyo muntu orari Christmas teriko bwati tuechanda mono nganta getendi okoko abana mo baigeria abana baba kerikera asante toteba asante Yesu igoiru obogima bogenderere nande ejirani yago onyakabwate kinde onyakubwate kinde na abana mbaroro batabwate kinde maybe bachire mwago tiako baseri barangeri bae kerikero just share keriege ketubwate halafu nande gento kinde abana buna bono
a lot of students go join very campuses, different campuses. High school. Yeah. What I'll advise our parents, just don't msifikirie sana Christmas peke yake. Chakula, nguo. Tiakorengereri chianga, tiakorengereria kimoko, tiakorengereria mandazi, tiakorengereria chingoko, korengereria chiombe, chimburi, ote toko kia bantu bwe soda chi credit chinganaiga. January egoika gochaka ule kolera. Ndora akole. Akana chi fees. Sana babako ne campus. Umete school fees ye campus. Paka form 1 kero utari qualified for government. Campus. Lazima waka ne fee nganaiga. Achaka waka na ngenge. January nengo nguto okomanya. Eli ndogendre. Nechi form 1 ngoteba kwari. Omete chi form 1 bono roche Christmas yeke ngorore yanga yomo kyomo neno ryo katikati ya. Ila chibese echo wekamo peleka kwa bank, lipa sahi. Hakuna mwenye anakataa ati ukilipa sahi watachukua bank. Na ndo mete Nyagetiara ekero mwana wa form 1. Okogora korue uniform mpaka innerwears. Okogora chinyi. Epoxy. Dictionary. Kamusi. Kogo ike skuru otebugure bitabu binganaiga form 1 basoire class ime. Maybe mwana gona endagera nera atari kuri high school ando otebugu mwaka ndechibesi nganaiga pocket money ngoro mwana. Naenda kwa mwaere sign pocket money oko mwana ritata chuko koiba chibese school. Renda chibesa mogo tumie Christmas yekega. Goki abana keigo goki abantasi nini lakini korengereti January obeki birengereri byagasi January. Naenda January yungo chere fee wenye watoto waendi shule. We are not talking about fee alone. Pia mkumbuke kuna vitu zingine zenye mnafaa kufanya. So you must save gaki save. Mono chembura ngo 12 December. January gobere mne mwa Otherwise, as Gesare, I wish you a Merry Christmas. Just enjoy yourself. Just be happy. Share with the needy. Have it blessed. And a happy new year. Continue subscribing. Continue sharing the NDIZI TV clips. Continue liking and commenting. And for me, we wish you a Merry Christmas, me and Gesare. And please subscribe, share, like our videos, and also support us. Continue supporting us. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bye. Cheers. Samora. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. We love you. We love you. We love you. Una shy. Tuvuke mwaka na GCA. Na GCA.